Kay semana qallarispa kanchik kay proyecto Basta de Silencio nisqata. Maypichus manaña ch'inka sunmanchu parlana tiyan tukuy clase violenciata sufristinchik. Qanya charqaykichu imaynatachus kay pachapi astawan warmis tiyan que qaris ari kay cierto puni. Chantapis ñawpa tiempopi warmeqa mana valorniyuqchu karqa, pero kunan valorniyuq, kikin valorniyuq que qhari que tukuy runas kay hayp'api. Ashka warmis manchikungu kunan puriyta kallispi, porque aska runas toreaspa kasangu lluqchispa, kaytaq violencia warmistaq manchikungu chayraygu, nitaq denunciasanguchu mana parlayta munaspa. Pero kunan yachanayki tiyan munasqa warmi, siqan, sufrisayki kay violenciata chayqa willanayki tiyan parlaspa, porque aska profesionales kunan tiyan yanapanasuykipaq. Diosninchik munan purahpis kusiyta kawsanata, qariswan warmiswan Diospaq ñawinpi kikillantaq, chayraygu qaris respetanachik tiyan warmista, chantapis wawasta. Bendiciones.